tunlai tunlai chu COVID-19 awangin kan zirlai te online in class te kan pe a antan video han siam katuma tuti rual chuan midang te tan po lo tangkai ve nan ka thei ang tokin mizo tungin karon soi pya don ani tuntum video a hian valvular heart disease kan soyanga chu mizo tung chuan lungwal thalo ti na ani maya a thui tham deuh hlek awangin video pahni a siamila ka ti a video pakhat na chuan valve chu enge ani engtin nge alo nat thin ti te le valve na tho te kan soyenga tin natna pakhat mitral stenosis tungchang kan soitel don nia hei kan lung thalak kan valve omdan sang te alem ani a kan lunga hian thisen hi kong khat chawin akal thina ni one direction chawin akal thina ti chuan heart valve te hianin role poimo tak mai an nei chu one way blood flow thisen kha kong khat chawa akal thena tur khan na kha an lo thok thina ni ti chuan an lo in hongin an lo in khar thina kan lungpu phu zonga piang hian valve te kha alo in hongin alo in khar thina ni ti chuan a in close chuan tight devin pui takin in close turani a in hon chuan zau takin valve te kha a in hong turani ti chuan alo in close chu atangkai na chu thisen kha a pek flow a let zonga kal kha omlo tur khan na kha alo thok don ani alo in hon chuan akal na tur lama thataka akal theinan khan valve te khan na alo thok thin ani valve pali kan lunga hian a oma pakhat na chu hei hi ni a tricuspid valve an ti a tricuspid valve chu kan lung dinglam chunglam le hnuailam inkara om hi tricuspid valve ani kan thisen kha lung dinglam chunglam atangin dinglam hnuailama akal thina a inkara valve om kha tricuspid valve chu ni ti chuan pulmonary valve om le ta hei hi an ve thung ta a lung dinglam hnuailam atangin kan chuapa akal na kong hi ani a tumi inkara valve lo om chu hei hi pulmonary valve ani mitral valve om le ta hei mitral valve chu ni a mitral valve chu lung veilam chunglam le lung veilam hnuailam inkara valve hi ani ve thung ta a chuan adot le a chuan aortic valve hei hi ni a aortic valve chu lung veilam hnuailam atanga kan taksa a thisen kal konga valve lo om hi aortic valve chu ani valve natna a hianin chihni a om ta a tumi hmain valve te hi hei hi diastolic kan lung a in relax laia alan dan an ti ta diastolic a chuanin hemi pulmonary le aortic hi a in close a tricuspid le mitral hi alo in hong thin ani hemi a in hon lai tak hian hemi a chunglam atang hian dinglam chunglam le veilam chunglam left atrium le right atrium atang hian a rualin a hnuai lama hian ventricles a hian thisen a lut thathin ta a ti chuan helai hi a in honga hemi in hon lai mitral valve le tricuspid in hon lai hian pulmonary valve le aortic valve hi alo in close ve thung ani ti chuan hemi te pulmonary valve hi alo in close a tricuspid mitral hi alo in close boka tuti lai chuan aortic valve le pulmonary valve hi alo in hong ve thunga hetatang le hetatang hian thisen kha achuaka hemi dinglam atang hian chuapa kala veilam atang hian kan taksa hmundanga thisen kha ain akal thina ni lung that lo dana hian lung valve that lo dana hian chihni hamta pakhat chu regurgitation ania
pakhat chu stenosis ani regurgitation hi aming danga insufficiency emo incompetence amo anti a regurgitation a hi chuanin lung valve te kha a in close thalo thina ni a in khar thalo a in khar phui lo tina ni chu valve kha alo in khar phui lova alo in khar phui lo chuan tisen kha a le lam zongin alo kal le tamo leakage kha alo om thin backward zong khan tisen kha alo kal thina ni ma zong chu kal tur kha nung lam zongin alo kal thei tina ani chu ti chuan tisen tam tak kha nung zonga alo kal chuan tisen ahma lam zonga kal tur kha alo kal tlem don ta a ti chuan ahma zonga kal kha alo kal tlem chuan kan lung khan a tisen hmu turang kha a hmu lo ta a khami make up tum khanin nasa zokin lung khan na alo thok thina na kha alo tho na sat lutuk chuan alo tang na sa lutuk ta a ti chuan lung te po kha alo lian thina alo pam tha thei lo thina ni chuan a that lo dan pahnih na chu stenosis kha ani ve le thung ta stenosis a chuan do not open wide mo a in hong zau tok lo tina ani chu a in hon tur ang khan a in hong zau tok lova a in hon zau tok lo chuan har sat na om thei chu tlem te chau kha akal thang don tina ni chu only small amount of blood can flow small tisen tlem te chau kha akal na tur lama khan alo kal thei don ani ti chuan hemi lo om theina chan chu valve te kha alo cha lutuk wanga mo alo khong wanga mo alo in chara mo wang khan stenosis azim kha alo om thina ni ti chuan valve kha alo zim chuan ama mi ang tho khan alo thok na sa joka tin taksa akal tur kha alo kal tem kha don bok ani valve thalawa hian test chi hrang hrang anat na hriat chhuana na ti theia chung te chu echocardiogram te mizo chuan echo kan ti meia tin om x-ray chest x-ray ti theia om x-ray hi chuan lung om na te a size a len zong te a shape a pian hmang te a hmu theia chuan ECG a ti thei boka Holter monitoring a ti thei boka transesophageal echocardiogram te exercise test te cardiac catheterization te CT scan MRI te anat na hriat chuanan hian a ti thei ani anat na pakhat valve nat na pakhat mitral stenosis kan soyang mitral valve omna kha kan la hriaim o hei mitral valve chu ni mitral valve chu lung veilam chunglam le hnuailam in kalpo na laia valve om kha mitral valve chu ani mitral stenosis ani chuan stenosis kha azim kan ti to kha narrowing or blockage of the mitral valve kha alo zim amo block amo alo om thina chu chuanin blood kha helai hi alo zim chuan helai atanga heta achuk tur kha alo chuk tha thei lo tina ni chu lo chuk tlem tina ni ta ani chuanin helai a chuk tlem chuan helai a khan tisen kha alo thing tam don tina ni a heta kal tur kha alo kal kim lova heta hianin tisen kha alo tam don tina ani alo om chante mitral stenosis lo om chante chu rheumatic fever te infection of valve infection om wang te lung yan pui thalo te SLE le malignant sarcoid te massive annular calcification he chu alo in char tina ni me chuan radiation treatment la ka wang te in mitral stenosis kha alo om thina ni anat na lan chhuwa dana chuan thoha alo om thina abik takin zana te exercise lak taksa ha lai ten thoha kha azwal thina painting ni khoshel awahan om deuh thut te luhai te chawngoi ngoi te
chuan omna om theia omna hi abik takin om beilama ana thina tin thoklam kung respiratory infection bronchitis kan ti angte an nei jing dua tin kha ka hisen pol ang chi te om theia palpitation om theia palpitation chulung phudut te kan ti mai mizo tong chuan ke ate ngala te bung om thei boka o chang om thei bok ani mitral stenosis si damdoi mangina enkol theia damdoi e china te chuan cardiac glycoside an tia digoxin kan ti ang chi te lungti chakna na e theia SCE inhibitor chu BP sang damdoi kan ti maya enalapril ti ho damdoi thani chu chuan in thisen zam te alo ti diana zun te lo ti tama lung na thot na salutuk te alo ti zia om china ni diuretics zun tamna pek theia beta blockers ho apek the hei po BP sang damdoi kan ti maya metoprolol kan ti ang chi ho kha chuan calcium channel blockers apek thei boka tin antiarrhythmic medication lungphudam doi pek theia anticoagulant drugs ho kha pek thei bokani ti chuan mitral stenosis hi zai manga enkol thei ani apakhatna chuan valvuloplasty antia mitral valve zim repair na kha mitral valve zim repair na valvuloplasty mitral valve surgery bi ka kha commissurotomy antia ta chuanin open heart surgery anga ya surgeon khanin alo in char lai te thangkha azuk ti sang china chuan adot le chuan percutaneous balloon valvuloplasty antia hei hi alema kan hmu hi hei hi ani thungta taksa groin atangkhan balloon om ka thetar kha an thunta ta chuanin azim lai kha balloon kha na zuk thengta chuan balloon kha an pam puarta ni khami puar kha nin valve kha alo nekta hei heta lan ang hian ti chuan helai azim kha balloon khan alo nek zau don tina ni chu alo zau chuan essential kha alo pal thadon ani valve replacement ati thei boka valve replacement hi chuanin valve replacement hian chihni oma mechanical le tissue valve antia mechanical chuanin thil dang manga siam chop manga valve thak kha anita tissue valve chuanin ramsa antinan bok atangte bok valve te khala in mishing valve kha athak te ani hei hi kathulak na ani zela health mizo min lo thir saka wangin kan loma health topic dang share du tan marengi.health.com hian share tura oma kan channel hi subscribe like comment le share te min lo nei sak do don nia